Luč na koncu tunela je včeraj ugasnila Donaldu Trumpu. Poglejmo, kako je svojim privržencem pričaral trdo temo. Lej ga hadiče! Ene luč je gasnil! 300 kosmatih! Ene bi še kar naprej rada živelo v trdi temi. Bog, ne rabim tvoje pomoči. Kaj bi rad? Ne zajebavati. Ne me zajebavati poštene ljudi, ki živijo v trdi temi. Kaj? Koliko procentov ljudi še ni videl nobenega sonca? Koliko je hota salari, koliko je še ni videl morja? Kaj? Nema tega delat! Nisem šanc na žare! Zdaj bomo skupaj vrnili luč! Vrn temu gremo! Vrnil bo fajt! Vrnil bo fajt! Vrnil bo fajt! Ugasim se! Pazi tule! Yes! Porka duš! Zdaj smo spet v temi.